party ni pa mo atimi apem so ama bibia atimi akon kan de ama wo no Dr. Bernard Okoboy ono nso na party no anamo nkram ebema party no botaye esi wo mani so sai aye 2028 sai aye 2028 yabekọ abato awie ne nkunimde akọ edi ama party no wo sesen kabomu ni wa san nkunimde no entimi ma etu ototo asai sa wokoye na wi yo sa wokoye to so second no sa wudi kan yo mu nyina nkom mum wo sen kabomu we akoye sanchene wo ba ba no aduane no watene dem no hu sa kekaduro wo mu makwa wo mu a ne nyina eye enchene ene betie mi amu odi adanse hu se ampa aduane no ede na asa de open no saa wo se sa kekaduro bekom na sanchene ni mu a eba ne sa aduane ni taste kura no unya eti wo sre party mani nyina se wo ya bai wo mu nyina komumu de wadi nkunim mo ma na battery so emeka so ene nkunimdie akodi amame enti aba ne sei no me a me ne woga me na me kan wo mu wo se aba na se bese ma party no ejija na won pane sent no wo toto asre party manyina se no ye hwe wo panyina nkrampuri mantamu Dr. Bernard Okoboy ya o mato aba na di amana wo ye obi obre ne ho asepa ne ba ne nkabo mu se ye ntena se nuanom a wo ye ade enti wo sre no se wadi nkunim yi mo nkohuri wo bi na titafo enko famint me ho ase keke ya bia emma enti wo sre wo ma ada se nkabo mu ene wo pre na nkabo mu badia wonim se 2028 NPP bedin kunim amosonoma enso edin kunim. Work ahead of us, and we are going to do that work in unity. If we are united, telling you, we will win 20. That is the key ingredient for victory. It's unity, and that is what I want to really plead, that this election is over. You've had competitors. Let us come together, and I believe in what Dr. Okoboy has said, that he will do everything to bring everybody and use everybody's talents. Because if we keep our talents, at home or in the cupboard, it doesn't help the party. We want to use everybody's talents to get victory for the party, and I want to emphasize that. I am open to work with everybody. Abusuafo ni ayati ye ayo panyina wo him franka de ama NPP amanyoko Dr. Mahmoud Baumia na yete nenka wa bra ne dua yi wo hwe eyenkram priman tamu a newly elected Greater Accra Regional executives ne wo mutitire ni Dr. Bernard Okoboy wo mutimi ko nanim ko yi omu adi de ekire no eno no na enye no nko a wo bepie mu ewa asante mantamu a chasankranfo de wo ho ekwa akọkire se Dr. Mahmoud Baumia ehwe se wo mu ni o na wo mu ka bomu ama bibia so etimi akonkan no ene se wukopie mu ewa asante mantamu a ene mpanifo nso yade papa edi mu ahini kan wo mu bomu ma asade ebe ya asomdwe betimi aba na wo mu nyina anum asomdwe kuruwa no ene asante mantamu wapanyina delegate ejire mu hu se wo ye chairman ya beboa wo mo ode ne ho kwaku apia chairman wono nso edi animu ne mpanifo ani ntina ye so mabaju muto adonko yeye enso gigina mu pa amene wapanyina nanka wone nepre chairman dibre ewa asante mantamu hanomo no wonimunyamfo Dr. Henry Kwabena Kokofu wo mo nso bo anan ko wono ankasa ne fia ewo kumase ene obehwe mfonyina hanomo wo mu nyina hyecha tsenya asam ketwa a tsese enigye pa ene de abase de beya wensa ko ne nsaba woni ni nyina ebetimi aye adwuma na bibia so etimi akonkan kama pa de ama party ntimeka sai NPP amanyoko no de wodi nkunim ene de one ne kopre ye owe ye de trosum ye nu kabomu ekuruwa eno muguso a wo mo no no ma eno so eye de free amanyoko na kache eba Ahwenepa Kaseɛbɔ ye dem live YouTube Ahwenepa FM wo search de we de duam surudu wo hwe no na wotie ye to so boso akwanim omanfo be kai be sha ne nso a ebera kinyem na ko NDC epe akonya kekra kai atena so abebu Ghana man no afempinu ne aduonu nan omo hye bobi ombo omo hye ne se
so ba wo the 24-hour economy aba Ghana and your 3 shifts and maybe mkra ka say and say na ntwe nyina be di 24 hours ya the touch be mama so na ntwe di 24 hours and ampa Ghana fo nyomu gidie say 24-hour economy de ye 3 shifts ba ko ba pa ba kwa wia ba kwa nadwo eni enyuma be busu ntoburo na Ghana fo nyina nya bia yo omo ba yeyi ni ehwe no say 24-hour economy beba de tie answer adana 24-hour market omo go so chara sante at South Force mama ye bia empani ampa de tie ne say nsaka bi ma empani fo ko twa asom de asokobɔ fom tie ahomam se dwuma de ne enhyase those machines enu hobio ada ba ne say mo anhwe pa na mo anwia dwuma di betibu krum ha no udo yo benti na de de achew no ye mpese ayemhihye be beto so mo kro bia me yo ba pa na se mo from yunufu tabraba no ampa dudu no numinu no na mema masante achemo fo ho nkyere mo da na problem wo ho nie e wonom no electricity fo ho ma eno mo mfidie bebre no ho honom yes ya hwe yie na ho mo ba kuti se wom asante atim nyina light off ya hwe be dem ba afi sense e kapa wasa envidie no enya asanketwa eno nti wo mo ni electricity fo de nkomo so mbe yin homa ne envidie no efam firi ho se de be adwuma de no betimi akoso na sense eho adwuma ayo no enya adwuma ketwa nti wo mu goso ya mo di ho adwuma na so bo wie pepepa envidie mbesa ba na ba be ya adwuma na nka ankane no nka yenhyiemu no kire se anka be 3 years ana nko betimi ade asi market na wie na so ohwan mu se obetimi abono madia se hie be acha enfemienu market no yesa beka ne yakom akoya adwuma 24-hour market. I know cry. You're starting to get more sure because I pause market. No first thing I know see and I know say you bu hospital wall no. Na yenya acreage na ye. It says either 4 acres or 3 acres. 4 acres no. Ubenya over 400 shop. Now 3 acres ubenya over 200. Yeah, or less than 3 acres. It's now see you bu hospital. Never me yenya 3. Raja daro ma bro ha ba ye. Ma misafua bronsamo bu hospital. And some bebre na entisa. Ya prove so entisa. It's just the wall. Your boo wall in the no. But electric poles be see. Your friend pylon. And no, I will see yeah, my lawyer actual letter my ECG. I'm about 2 times. Yeah, believe it said this week, getting to next week there. You benya response papa from ECG. ECG a ye pylons new year. Me I started at because I was sure main pylon no see assassin so it's here just sooner and ya kakrebi ne hold the pylon no. Say your boo pylon no clear. The horse a Asante Achim South here lights. And also the sample for beba. It will say ECG na be day omo yidi kwa atwire said ye be betimi aye adwuma no afen so machines ni na mfi ho eno akra na machines so bia na masala chi dada ne won no omo clear baby pylons no no maklewi ba yentimi ntuam na yentimi nyahwe because you know how deep pylons na baby masala chi dada ne won dey Saturday na no omo ye adwuma nti anya se ye gya eno ame de car ekọ ho ekofre ye nje adwuma no pylons na kope ye begum gidigidi because me pese before 2 years na ye adwuma we ti contractor na dey mischan no so woni me ye adwuma about say city me the time na ye adwuma me gina wo so sa eti rade adum na ECG ebe yi pylons na me regional director na kasa ECG omo ya we so mo ye me the regional minister nim so no so mpushi eti nim say within the shortest possible on bay pals no pylons no kope and no contractors are free to work me pacho Mr. Asante Achim say omunya me ho abuchire kakra bi pylons no kwa adwuma ne best start ya mame safo apia oben mo nyamfo kokodurufo ya santoa ya wo yenu futa braba ane etie ne nkan na yeso ma no so ho wa ma na so ho oba Asante Achim South a asamba ko nayi ama no homene so pa ya wuti simantre so a ada ne tuapia na so bia no ya obi awibie eye galamse ho nsem ebi se ma mesafo apia galamse no ba basia yanka ma de hu yanka wo humobro ben ka timache ba ma galamse wo ba basia ba ya wa sha asa ya galamse sensuo sensase sa no aso oba atan ye so da so your battle so you futa braba ana ba sha na ayegram si ana ko be bisa se maame de yetere montin so ni ehu ne binum kra so akodi sika
base 2 billion ya so de ahye wo ho ana wo kwa na wudie na mo bia na sa na maame ye anwo se ho ame krofo so kan se mu me 2 billion de o se owo evidence se maame safo apia ubako kodrufo nunyamfo me galamse no o fa evidence me na bonten na da evidence me bonten se wom bedwuma nyina beto emisi magyae enya de me yebiem o se wonu ho hwe ne mum onu mum ana wasure gina so ba ko drufo so woni emema eye galamse wasante ato sa to be di akon no so gide se be di akon di konim enew ba wo cheche gravitas no ya oba na abaji a wo hwe sika to ya asambere ne asambere obi enim ye giwa ne empuntuduma ye de ahwe ne de ayo enti so be ka se ma mesafo apia eye galamse a wo se sin hu obwa Sameji obi excavator mini right semefa excavator no meji excavator na nipa medi excavator ne bema ne ba eye the excavator ne enye miner no ono na me charge na medi ama no yefra bibia galamsey benye bibia na galamsey asante achima na afo ha wo concessions concessions ne ye asase a amanfo akọ aban mu akotue sika a ye di ama omo legally omo tue sika twitwiredie a aban ne di ama omo se bansa no betime atwu sa agudie no awosa omo ba krodua na asase no omo be here community engagement omo ni ahemfo no ekrodua ne tena sekasa omo wi a no omo ne farmers no enso akasa sa farmers ni gitum so omo beton asase na ma omo a afi no maton me de meye wo mani se krodua no any farmers ni gitum no omo ton asase na de me de wo mani ye fra baby reclamation lines eno ne se mema na topipe bi nkrata bi wo me ho a ehye no se otuwi a onkata se kro na anji antum se concession owner no any concession ekro na anji antum se farmers na anton asase na media me be mu say ti ekro na so mo story bodom pem say yempe mo story bodom pem say mo mpe na mo fra me a meta amachi na mo amokoto mo asase na mo gi adamudi awie na adwuma na ekoso na mo be kasa ma mesafo ana ya eno de no eno de se entwe eno de me kasa mo kope o evidence ma na o nye mo hwehwe me site na mo famra mo de ba sa boso me de market ya be ma mo na megia adwuma no menya galamsey da menya bida Mama safo apia na tire no enu achi ro se ono podudwumanti ano baba ya MC na fie twa mu boho ye nsu a asante atomade se ebenya bia no na ya de bia mo ni paduam eno makwam otu